Yarbo. Ying Yarbo. Ying Yarbo. 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 Mày gì một slide ra này co. Ying Yar mà tròn. Yar co. Urabo. Howdri. Adoi ta de ai na usai yebdo. Kai da ba. Nang 2 ga 4 ga nang masing ani pyramid 2 ga 4 ga masing ani sige maraktam nang masing ama hap wa bane. Karamba masing nang na hapura matunda taraiba sequence o arithmetic progression o hendo ba. Yare ko. Adoi ta ri nan ti yone. Nang na 3 happy do summe ba. 2 dagi 1 2 dagi 3 la phama tam da 1 ni hankalije 3 dagi 4 la phama tam da 1 ni hankalije yare ko adui tari summa bo aduna nang na masing ani pirama matam da masing ani pirama matam da masing ani da masing ma habu karma masing nai ka nang na kaino do matam da adugi sequence de ongka da arithmetic progression da ni do ba loina mo urabo udaba yauri bo kan video ya da yauri bo aduni concept to a ga b ga masing ani lei reba masing ani ji marakta nang masing capital a ga ba masing ama capital a ga ba masing ama half tu reba sei a je half ma tu tarak tu ba progression je arithmetic progression da handu ne ba high be tradi nang capital a minus small a haidi common difference bu to ka bai bu to ke sigi 3 da gi 2 ga do ki do adu ma maina si capital a da a khai dok ta ni adu ga Sigi small b minus small a. Aidi mathangi tam da ge do mamangi tam khai do ya bdo. Ado siju capital A minus a hai je common difference ni small b minus capital A hai je common difference ni ani je equal ani je mara ga ne ba equal to ga ne ba kai gino ni je man do je because they are common difference the common nai wa hi sin je man hi sin ya. Ado ta si sin ga sigi a je som do poro plus a ade minus a je som thak ro a plus b adu itar nangi twice a equals to a plus b aduga nangi a do kai taraba a plus b by 2 time adura magi concept ji ongo sigi a har bangang ji property je kai property le ya kanda ma he absolute kanda arithmetic progression ta haline ba ma he absolute kanda arithmetic progression ta plus ma je it acts like a min ga average ka zamane masingani jegi masingani ti dara 2 da yin min ga samane ma je arithmetic haiba y je sinna re aduga min haiba y je sinna re aduna min gi characters jali arithmetic haiba thadi ke dorba ma absolute matung da arithmetic ka dorba progression ta re ba nangi sequence so sibuk da gyan da hobron ta ina ro gyan da ba hobron ta ro hapa gi concept se nang hapa gi concept se happy concept gyan tai ko kamai to re arithmetic min lakhri no do ado nang na ko masing khara hena hapning ya ama khatang apai mahutta yar ko no de any number masing ani le me ba ya ko no de any number masing ani le hore a ko bonga b ko bonga no de any number masing ani le me ba a ko bonga b ko bonga chap pe haro kasi to dramali da ingon de kasi to da signal okay tare da no de any number ani le ba masing a ko bonga b ko bonga mabai ni marakta nang masing khara hap to re yan tare ko mabai ni marakta masing khara hap to re ba nang hap to masing ai do hap ba matungda ke do ba arithmetic progression ta handu ne ani nang shrap tak tu je a1 ko banga ma pe capital a1 ade a2 ko banga anga pe a3 ko banga pe sum sum apa bu na an ko banga bo ha pe na
मरक्ता अंगांग क्या हापरे अंगांग n हापरे n अंगांग हापरे n ताम हापरे मरक्ता अदु नंगी पांदम से के दोरबा सी हापा मतुंग द करी ताहलकदुमने बा AP ताहलकतुने नंगी पांदम से हापा मतुंग द करी ताहलकदुमने बा AP ताहलकदुमने बा अदु इताली नंग कैदौने नंग कैदौने हाबा मतम द खोई अहोइना हुजि खंदुजे A1 हाइजन कानो A2 हाइजन A3 हाइजन कानो अदुगा AN हाइजन कानो नंग थीदुने बा करम्बा A1 A2 A3 AN मोय हापा मतुंग द arithmetic progression ताहलकदुमने यारे को concept खन को अदु कनोम यिंगजिने B हाइबा ngang je tam kya subo yane B हाइबा ngang je tam kya subo yane sina first term ni second term ni to si marak se kya laiga ba marak se n terms laiga ba marak se moy n laiga ramne यार को n terms अदु इतारदी B book la kan di n plus 2 term or ni le me minai je sume n plus 2 term or ne singang je karam term ne ba n plus 2 term ne ba यार को an plus 2 हारी बंगांग दुने अब सिंगांग यार को मरक n लगे ममांग गेम को मांग था दी अनी हेंगल खुने n plus 2 हाई बा ताम दुने अदु इतार b है स्मॉल b है बंगांग जे नंग होतोक तार दी कना होले म गया कान सी स्मॉल b जे होछि को अखोई फॉर्मूला तो पालो a plus n minus 1 d हाब तो a plus n minus 1 d n दी n plus 2 ने minus 1 d यार को अदु दी क्या तार बसे a plus n plus 1 d सिगन ताव को अदुना b है बंगांग काम तना तेबा a plus n plus 1 d अदु इतादी d बुथोक्सिने d है बंगांग जे नंग क्या तार गया कांदा d है बंगांग जे नंग क्या तार गया कांदा b minus a जे सुम थांगरा b minus a by n plus 1 थमाने सि कॉमन डिफरेंस है बंगांग दो d है बंगांग नंग फंगया अदु इतादी हौजि येंगाजी नंगी a is the first term a1 is the adum a ne na masana se pithok sarma min nang question da a2 hai bangang ji hot ki hai dari ka mai hone a2 hai bangang ji kana no second term do ni a2 hai je a2 hai de koi capital a1 hai gram ni second term ne ni chubai di ani chuba term ni aduna first term da nang common difference tin ngi adum ne ज्ञान दार बोसी कैपिटल A1 अखोइना कमाइ तौर पुथोके माजे असेंग बै सेकेंड टर्म नि सेकेंड टर्म नि अखोइ कमाइ तौर फंगी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दा फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस दिन जलवा बनी अदु फर्स्ट टर्म दि A तारे अदु द कॉमन डिफरेंस दि दिन जलै जे अदु फर्स्ट टर्म दि A तारे कॉमन डिफरेंस दि क्या तागर बा उस दे फंगै दुसरा b minus a by n plus 1 यार बा असि सिंपलीफाई तौ तार दि n plus 1 लैरे सिदि an plus a plus b minus a कथन अरगा केदरबसा कथन अरगा केदरबसा an plus b by n plus 1 तारने यार को सी आइडिया जे खंगौरेना आइडिया सिदा केम द तांगनिंगाय लेते सिदा हाइज केदरब नंगोन द पिरामिड जे मसिंग अनि खतंगनि a को स्मॉल a को मसिंग अमगा स्मॉल b को मसिंग अमगा मागी मरक्त नंग मसिंग खरा हापनिंगेबा हापि मसिंग आइदो हापा मतुंग द सीक्वेंस हम ताकतु ना दु सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेन गाइ तादि करी तौगनि कमाइ तौर होत केने हमने यार खोइ एक्सरसाइज होला ज्ञान तानि को येंगजेन ता अदो एरिथमेटिक मिन हाइ तारदि a plus b by 2 सिदि गाव याद्रे एरिथमेटिक मिन हे हाइ तार बा a plus b by 2 मसिंग अनि की मरक्तल हापक्तुनि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ता हानगेना अदो तारि a plus b by 2 तांग दो से अदगी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो 9.1 दुमा इलाइ लाइबनि को नंग सानो खोसगे जु येंगो होसरो को 9.1 दुमु लाइबनि सुलै ट्राई होलोय दुदि 9.2 बोय मैम होलोय 9.2 दा क्वेश्चन नंबर 1 दगी होरगा यारे को 9.2 दा क्वेश्चन नंबर 1 दगी होरगा क्वेश्चन नंबर कनो क्वेश्चन नंबर 14 बुक से क्वेश्चन नंबर 13 बुक से न क्लास 10 दा तो युवा तने से अखोय 9.2 की क्वेश्चन नंबर 1 दैना क्वेश्चन नंबर 13 बुक से कनो क्लास 11 10 दा तो युवा तने ऐसे ताओय को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10 तौगे बाथनी आई ताओय को सिदि अदुरा इन ताग हुदुइ जे अनौबा यावरक अनौबा कंसेप्ट यावरक कोइ क्वेश्चन नंबर 14 दे ताकने यार को सिगि दमक प्लीज डोंट माइंड कई नो कांदा कोइ केनो एपी की दुदि हंजन तावर के दुनो क्वेश्चन नंबर 14 अनौबा क्वेश्चन आइ तारे क्वेश्चन नंबर 14 दे होत बाउजे याव क्वेश्चन जे इराइ लाइबनि कमाइ तो होत कियंगजी इंसर्ट मानाइ इंसर्ट दे हाबसलो हाब इंसर्ट दे हाबसलो हाब 5 नंबर मसिंग मंगा हाबसलो हाब between 8 and the kedarba 8 and the 26 now sira 8 layer me sira 26 layer me 8 amasung 26 ki marakta masing kya apsalo ba masing manga apsalo ba adu da thole je khone sai do se ahan ba a1 ahan amasung a1 a2 a3
A4 A5 hapsale ko mana masing mga hapsalo ay ni masing mga hapsalo matungda gadorba such that the resulting sequence am tare to sigi tare ba sequence is an AP when ga itardi hapsali ba masing do kana kana no hay bane A1 A2 A3 A4 A5 da hapsing re moi ngai do kana kana no hay bane gyan ta bro sibo gyan dai ko adu itardi yengji yo hojiki to mai sama no photo ne ai no do photo gibdo sir kari tawra ne bana 26 first time here I'm here nangi first time small a first time the etare tare ko and nangi si 26 kya su batam we ni 26 ya jo si malak ta manga lai gare moi manga half game ni ta 7 su batam we ni 2 yang kala kana abdo malak ta manga lai gare du tari si first time manga lai gare si 7 su batam we ni adu tari e ga do ba e 7 ne ba 26 size asianing bro 7 su batam ne ba adu itardi nang formula palaga kari formula palaga an equals to a plus n minus 1 di nang class 10 do formula palaga a 7 zike darba a di a tar 8 plus n minus 1 hai tar 7 minus 1 hai 6 d equals to 26 adu itardi si 6 d equals to 8 se som thang ro 26 minus 8 zike darba 18 dar mani ko 26 minus 18 D value क्या था रे D की value जे 6 नहीं yellow 18 दा 3 था रे D की value 3 था common difference पंगे नंग common difference पंगे दिल लोई ट्रिपो my dear students लोई रे को common difference पंगे दिल लोई रे करी की लोई तो ना therefore नंगी A1 है बंगांग दो कना ओए ने कंदा A1 जे second term नहीं अदो इतारडी नंगी first term तो common difference तो तिंजल लोई रे first term दी 8 नहीं 8 तो common difference 3 तिंजन तार दी 8 plus 3 दी 11 nangi A1 hai bangang do 11 ne A2 hai bangang do kana wai ni nangi A1 da ai de sek A2 hai bangang je phangge ai ta ri nangi A1 mamang gi angang do nangi common difference tin jaloi draw adun A1 plus 3 A1 di kya ta ga 11 plus 3 di kya ta re 14 ai de henga tui do 3 lo henga kira ne ai bane adu A3 ju lai bu thok ya A3 di kya ta ba A2 da nangi common difference d do tin jaloi ai bane adu itar se ju d ni ko tin jalai ja adu itar di haidi chapa na tin jan ger ne ai do ta mathang de A3 di A2 di kya tar ba A2 di 14 plus 3 di 17 A4 ju to ga A4 di kana wa ne A3 plus d I better di 17 plus 3 I better 20 adu A5 di kana wa ne A5 di A4 plus d adu si di kya tar ba 20 plus 3 23 yan dar ba khuin to ije karam ta jem nang na mana hai je nang na masing ani piram ba 8 ka 26 ka mobile ni marak ta masing manga ha po sine ba ha pa matung de ap ta halang na ba adu na up to je 3 ne 14 ne 17 ne 20 ne 23 ne half ko ne ba nan ti yong ne matang ha ko anda sang chap mana ne hengkalam ga ne ba adu ne ba moi je resulting moi manga ha pa matung de ap ta halak na je siu to gyan ta da ba obran ta ro so am lai gram ni ko yam lai ko gyan ta da ba obran ta ro tai ko tai di ngasi je angang yau da biam yau ma le tai ko kai noi di kai sakra ke lanchen ba ke hialen lanchen ba ke di kai sakra ba kano to khra jara mai yam thong mut du chance lo to khra jara sar mai muli disel wai gre haraga oh sans log the bale comment pile adu idari question 40 like ko question 15 among to je san sam logan ba du gi ko ina ma ba yi dai ba ni san sam logan ba ne question 15 among to je ko
question 15 is if kedarba singangji so wanga am piram ko question 15 if a to power n plus b to power n by a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 is the arithmetic mean of a and b. A masung b gi arithmetic mean waitadi. Find the value of n gi value to be like Beneris gantai ko Haidi a ga b gi arithmetic means arithmetic mean of a and b. A masung b gi arithmetic means kanana pirama ba a to power n plus b to power n by a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 ni piramya adui tadi n gi value to hamne adui tadi photo si hala be question ni ko de a ga b ga arithmetic mean a plus b by 2 yare ko sikara ga manai ba a to power n plus b to power n by a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 si question ji mung lai lai tabni ko adui tadi nang cross multiplication dawra cross multiplication daw tadi a plus b ga kana ga phukai na ni a to power n minus 1 mathak tani a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 yare ko a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 aduga equal so do asomli 2 na purina ni 2 ga a to power n plus b to power n yare ko adu itardi purina orje a na si aham purina ro a na sigi a na a to the power n minus 1 na purina tardi kya tarni adi base mana le power tin jana duni adu a to power n tar kani si yaning bro a na a to power n minus 1 na purina tardi base mana di power tin jana ya bdo a to power n tar ani adagi mathang da plus a na muk sira purina tuni mathang jida adu a into b n minus 1 yare ko plus mathang b nang puina ro b into a n minus 1 plus ado b na sira puina gi tari b to power n tar kani asi mathang mathang puina khoini ko si kyan ta hoi ko sira di twice a n plus twice b n si kyan tar ko ado tar di se simplify ma sam dau tare sigi sengang ani ja som tha ro singang jiga som tha gi tar di kya ta du ba sira twice a n la bane som tha gi tar di minus a n ado twice a n dagi a n khai dok tar di a n khatang ha ro ni plus twice bn dagi bn je som tha gi tar di bn khatang ha ro ni som da lemau du je kana khatang lemau re a b to the power n minus 1 plus b a to the power n minus 1 si chumi go si kan ta hoi ko adu tar di oops blah 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 a b kamal obama a b kamal obama du sikai do ba yai a b n minus 2 lakhani ko a ga b ga kamal obama a by b kamal obama a by b makhaje kai do ba yai du de nei kana hai ngam a by b na purina rakpa a by b na purina rakse ko makhaje a b na purina rakpa a b na purina rakpa se a b na purina rakse both sides multiply both sides by ab ab nan da puina yeng jina khoi kai thok yeng ko simplify to rai ne khoi je ai yang ka phone ta na honak tu ni ab na puina ta di si a into a di a square da gra adu ko b na puina ta di b into b to power n minus 1 puina ta di b to power n ta na mani asima ya ni mathang di a na asi ju b square da re b na puina tu ni na the a na puina ta di a to power n ta ni sibu ya ning bro I call simplification
AB Gossipuri nabje fazadi mande adu de hausi lai je somsa khar kan de a to power n am le hore a to power n habam le hore plus b to power n habam le hore na ko a to power n habam le hore b to power n habam le hore som da le hore jina ke dorba a b to the power n minus 1 plus b a to power n minus 1 silai amne adui tadi khoi hojik nang na oh sito wo ya bring ji ko simplification thi adum ni adui tadi sira ina a to power n porak minus a to power n som do porak c to power n ado som dana b to power n minus b a to power n minus 1 hai ba ma adu itari nang siragi a kamaloba asom daina b kamaloba siragi a kamalawra a kamalaw tari ke dorba b to power n minus 1 hai bam ne minus a to power n minus 1 ase khrani yong tu nang na sira n lem ba dem nang a kamalaw thu ki tari a to power n minus 1 yare ko sira ju nang kano kamalawra b kamalawra b kamalaw tari b to power n minus 1 minus a to power n minus 1 si yaning bro yaning ko sa yaning ni adu itari cd e ara ka nang minus kamal thok se ba minus kamal thok oh minus kamal thok to ja re minus kamal thok to ja re manung ge ni je mana re tu mana dro manung ge ni je mana re tu siga thana ya re adu itari a equals to b have ne yare ko a equals to b yare ko a equals to b a equals to b mana ingon pu thuai chi kai no a ga b ga gi n gi pu thuai me ko si question is stuck to le en do lai yem ni si question de ko kadang kai nom soi ma le S1 B harga b to and the point minus 1 kam lo bujai ne a kam lo pani ko ado a kam lo bai mo ta a to power n kam lo ko a to power n kam lo kan da a to power kaino ne n की value पुथो खदुम ने बा ये ले रहे तो b to power n minus 1 minus an अदो इतार दी a कमला उतार दी असले ये बा अखोने पुथो जी n की value नहीं n की value जिलोई मांग रहे सिद्धि यार से यंग जी को अदो इतादि b to power a to power n minus 1 कम लो के यंग से a to power n minus 1 कम लो बा जो के स्नाइ जी यंग जी कौन ता माना इजे a to power n minus 1 कम लो बा है बने अदो इतादि a to power n minus 1 कम लो बा a to power n minus 1 कम लो बा a to power n minus 1 कम लो बा को a to power n minus 1 कम लो तार दी
b to power n b to power n minus 1 amaga b to power n minus 1 b to power n b to power n a to power n minus 1 side anida ablis na is never b to power n minus 1 b to power n minus 1 later go aduga a minus b a to power n minus 1 a minus b b to power a minus se ablis na je summe ado yung ko no kano ai jo ai ko ngau ri je ngau min gum ji phajana taw ji yung sigi step si bukti gyan taw re ko si step si mathang je a b to the power n minus 1 le re ko so nang kano jo ni poro ba b to power n jo ni poro ba sigi b to power n jo poro ta di minus b to power n siya ninge ko aduga mathang na an laire an le maure adu minus hong yang ji pugro b a to power n minus 1 ablis na je sumani silare ko silare adai din nang se ke dor ba b to power n minus 1 ka malo ro sra b to power n minus 1 ka malo da di sra a le maure minus sra b khadang le maure ne ba kari gi no ina se b khadang le maure je to b na b to power n minus 1 a to pui no sing ang je dum tare adu b to power n minus 1 na b to pui no b to power n dum ta duram yare ko adagi sina a to power n minus 1 ka malo yare sira jo adu sira a minus b le maure yare ko sumai ta ko dum ne aina sai ka man khulo dula si ka thana re yare ko ka thana re ko adu idar di ka thana re adu power di ka man wai adu b to power n minus 1 equals to a to power n minus 1 ni adu into 1 thamba ai 1 ni mafang mu thamba ai adu idar di b to power n minus 1 by a to power n minus 1 equals to 1 hai ba sama nei ba somde yen thokraga yare ko adu di sidi kya tar ba kamalau yare b by a to the power n minus 1 equals to 1 adu 1 hai je nang kamai thamba yai 1 hai je kamai thamba yai ga b by a to the power 0 hai ba sama nei ba yare ko 1 hai je nang kamai thamba yai ba b by a to the power 0 thamba yai ba anything to the power 0 is 1 then I see is kai you know I can b by a to the power 0 can I is kai you know I can power is equate to number to si makhan is a bs manare si makhaji si makhaji manare adu dadi power je manabam thwe by the n minus 1 equals to 0 tabam thwe adu dadi n gi value je 1 ta ga tum ne mana puthwai je n gi value puthwai bani ko n gi value phange sma si gyan ta ne ko aina hot pa do question di lu banate aina hot da lan na salu bai tare ai ko lan na salu ni ngasi di geometric progression aina pai ga je pai bang nang roi mai lak tab ni kai ne angka na phone ta dam ne loina ba kai no to kra loi chana kra do question number 16 je hola je to ko loi sala je ai di geometric progression pai ge na khan bane ngasi je to mai lak tab ni kai ne kai no loi to kra question number 16 question number 16 na ge do between 1 and 13 na sai question du ga manai 1 ga 13 gi marakta 1 ga 31 gi marakta 1 amasung 31 gi marakta dorba m numbers have been inserted aba masing ga hapsale ba m numbers ai da di kaya no di khangde aham duna a1 ani subduna a2 om subduna a3 sum hapako duna kya ba pe ba am bo apeba m numbers I the masing m bo apeba ko between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence say that sequence is an ap ta handune sai du samane ado the ratio of the man hamije 7 tam that is ubatam ga ratio je aduga m minus 1 tam ga mobile ratio je kya ta ba
5 is to 9 type mana given mangon no the pyramid is kay no given that no the pyramid is a to the power sorry a to power 7 a 7 7 so batam ga a m minus 1 hai batam duga ani is ratio to ratio to divide by 4 ja 5 by 9 type 5 is to 9 ba question is find the value of m what is m ki value is kana no hang ba ado itani a7 buthoji a7 puthok chingai mamang da yare ko a7 puthok chingai mamang da nang ngasai gi dumai na angka amadi hotare kari angka ado sai to hoto mage ko sai to holamage kari angka nang gi 31 hai bangang je 31 hai bangang je karam bangang ne ba 31 hai bangang je kaya su bata moi ne a m plus 2 hai bangang du ne yan da bro 31 hai bangang je a m plus 2 hai bangang du ne haidi magi marakta si kya laigare m laigaram ne adu itari 31 hai je m plus 2 oi du ne ba adu ne a m plus 2 je 31 hai bangang du ne nang si formula palo hota di first term a plus n minus 1 n di kya tar ba m plus 2 minus 1 d equals to 31 si kya tai ko si e di kya tar ba 1 plus si kya tar ba m plus 1 tar ne se m plus 1 d equals to 31 hai be thadi nangi 1 je somjaki dari 30 tagre adugo nangi d je kya tar ba 30 by m plus 1 hai bangang je nang d ai je 30 plus m plus 1 sidi nang wakhan da tham tare adu itari hawraji nang on the pyramid je kari pyram ba a7 by am minus 1 ki value je kya ta ba 9 by 5 ta 5 by 9 ta ne a7 di kya tare a7 di nang irai lai no hot pe yare yare ko a7 di la hot pe yare a7 di kya ba a7 di a plus 7 minus 1 di kya tar ba 7 minus 1 di class 10 ki formula do plus sila jo a plus a minus 1 hai de m minus 1 minus 1 di si value ji kya tar ba 5 by 9 ta ba a ki value di 1 si di kya tar ya plus 7 minus 1 is 6 d की वैल्यू क्या तारे d की वैल्यू नंग फंगरम ने 30 by m plus 1 असी यानी को d की वैल्यू सही आपसे लग पने by a की वैल्यू 1 plus m minus 1 m minus 2 यार को m minus 2 into d की वैल्यू क्या तार बा 30 by क्या तार बा m plus m नहीं को 30 by m plus 1 d की वैल्यू दी सी क्या ताई को अदो equals to 5 by 9 si photo ji ko si photo tar di si mathak jan photo si mathak ji ho tar di si na m plus 1 na pui na grani m plus 1 plus 63 are 18 180 by m plus 1 mathak ji just right aure ko photo mathung da makha gi ju m plus 1 le ni ado si pui na gi tar di kya tar ba m plus 1 le ra ado ko 30 na sira m minus 2 da pui na tar di plus 30 m minus 60 tar that equals to 5 by 9 the makagi m plus 1 ka thane are nang le more is m plus 181 180 plus 1 di 181 by makaji di 31 m tara ni that ko id sigi 30 m plus m di 31 m aduga plus 1 ga minus 60 ga di minus kya dar ba 59 dar equals to 5 by 9 cross multiplication to ase cross multiplication to ase do di 9.39m plus kya dar ba sa 9 181 da purina dar di 9 1 is 9 72 9 1 is 9 16 sumbra chumi ko the 1629 equals to 5 nang purina ro 5 1 is 5 5 3 are 15 5 1 is 5 5 3 are 15 m minus nang kai no sida mo ga kaya na 59 da 5 na purina da di 45 5 by 25 29 start ko minus 295 and I calculation ja phe check to view ko ai
lan lambas wi ai di ang ko pa yam lan gen bane adui tar nang si adu si lai lai se di 155m minus 9m adu som dena 1629 plus 295 se kya da hai 155 tagi 155 tagi 9 khai do 155 tagi 9 khai do ta di 6 tar mani 6 tar hai 41 146 146m yare ko som ji kya tar sa 1629 plus 295 then tar di se kya tar sa 14 14 tar hai 9 10 11 12 adagi 6 7 8 9 1 1924 ado m gi value ji kya tar sa 1924 da nang kya na yen do ba 146 na asi yen ma tal le koi calculator do ni lage 1924 da 146 na yen ba no angang yen ba thu ba hai ba ngang lai tar di adum yen bai ko adu tar di 1 kya ta gani 1 sa ja re han ba da mathang na kya sa ja re 14 da bra 14 da bra sir yen ba thu ba ngang yaw tar di yen la yen ja ni ko 1924 da 146 nen ba 1924 da divided by 146 point da re hai ngasi je kai nomino khong de ba la lai ra ko point da roi point da ru ya de hai de emi je nang se marak ta masing ka option ge number masing ge option ge ha ni ko adu the fraction da ra ya de se ai ang ka hol je soibam yaw re ado ang ka khoti chumi ko soi je kai soi ya kan da I calculation da purina ba khot pa da khar soiram mani ya hoji ki keno da singa si je loi soi le to is kai de soi One 40 ai na yen ni to kya na yen ni no asi sono yam thung ko ai jing asi sono yam thung ka mai to no 1924 da 149 da ga dum ne ba 149 149 ji ka mai ta rai no so 146 to 149 oh 149 ne yen ge ba 1924 is kana yen ga samne ba 146 ne yen ga to ba 149 ne yen ge re abli se mami ga singi ko 146 ne yel is de 146 ne yel hai 146 ne yel is de keno to ai no hot da lam je male sing ka hot da lam je mali di keno je calculation ma sam yeng ji adu m plus 181 aduga 31m m ga 31m aduga minus 59 equals to silaira adu 9m aduga 181 da 9 purina 91 is 9 and 972 91 is 9 161629 power 15m open your funga komanga 295 and then 1629 da 1629 da 295 to the tardi adoi tardi 14 adoi tardi 10 11 12 adoi taruk tariat 13 mapan
1924 1924 aduga si khaidok tardi 155 tagi 9 khaidok tardi 155 tagi 9 khaidok tardi tranga tagi mapan khaidok tardi taruk mari ama 146 kayam na le m plus 2 minus 1 adu tardi m plus 1 81 hai 81 hai adu tardi 31 31 je 31 30 aure m plus 1 the man hai je kari hamba the result and the ratio of the 7 angka je aino hope the lan grama le ko yo aina sai ratio lo rei do sumaina si sira lan ba male aina sai ratio lo rei do a7 da a minus 1 lo rakre ba aina sai lo ko do adu mana hai the ratio of 7 and the m minus 1 number hai me ba ganda bra tam hayam dreba apg ki tam hayam dreba number hayam ba hai be redi mana lawrami je a7 deina capital small a7 word robe capital a7 deina a7 ga capital a m minus 1 ga ratio oi du le me smai tor hot power mani ko yang ka lan ba yaw do male smai tor hot power du le mane nganda bai na ja adi mana tam hayam dreba tam hai ta di a7 asi sum godum ne a minus 1 asi ne ba 5 minus 1 akoi holy du ne ju hot va du ne ba adu mana sira har me jam ta maham de numbers ha me ba adu na tak padi akoi capital a7 ai go sin mu ne yang udre adu ga capital a m minus 1 c u oi du ma le tare ko adu na capital a da pa lo holok ti ma le adu ai phalau hotoke noengang tuition lei bangang oi tari satlo ke suaidra horena dum yengo asi holam dradi ai ngasi phainam loye dekhan bane do loibanang dimandra asi system do loi thongin noengang ke no to ba yaw di salo haidi aina kitang sira phone tabra yengje ba yare ko aina tam do ina kano palai le me sija capital a wo ge dum ne ba yare ko si capital a wo ge dum ne adi marak ta hapa masing khara hap ke ai je marak ta hapa masing du gi ratio ne ba ina tam gi ratio ina salo susma tam gi ngasi di yam kano to gore ngasi di yam nuai gi trick class e tam du gi ratio ina hapa o le me ba ta a7 adu ga a m minus 1 ha ge dum ne a7 a m minus 1 homework when we ate sidi aina soi bane aina soi po je homework when we ate adu itar sidi a7 hai tar kana no a7 hai tar nang mun yong kan da ko sida a3 a4 a5 a6 a7 hai tar nang ta sing yong kan da ga du ne ba asing bai di karam tam moram du ne ba a7 hai je nang apg ge nipan su tam moram du ne ba a7 hai je kai no kan da sira first time sira 1 kan gram ne ba du a1 de horok ne ba a2 a3 bo capital a7 hai je asing bai di ge ne ba a8 ai ba tam nipan su tam ne ba adon si je small a8 ne ba are ko by ke do ba am minus 1 hai je am minus 1 hai angang je asing ba di kari tam moram gani am minus 1 hai ba angang ja nasai sabian nasai ke do ba a7 hai kan da sida small a da wala kan da di asing ba apg ki tamu ni kan da ama heng ka ki dro aduna m minus 1 hai je kram ta na te ba capital a ne ba m minus 1 di ama heng ka pa di am mo ju na dro
si yaning bro si bo sorry small a capital A minus 1 hai tar di sigi mana thirei je sigi manung capital A nga tha thirak pane ba do akhoina tam lom dong thoke hai tar di first time na kan gramina ama henglak tu ne ba aduna capital A minus 1 hai je am na sai khudam oi nai kan da capital A 7 lai ma je small a da na 8 lai je ai di 1 mamang de yor pagi adumaina capital A minus 1 hai je small a m la ne ba ama henkat bi do yare ko adu tar di sira hola ka dum ne ba sai holi do la le ko adu tar di a 8 ki value di first term a plus n minus 1 hai di 7 into d ki value di 30 by m plus 1 smai la kha do ba yare ko makha da zu kano first term di 1 plus m minus 1 la ni sirane m minus 1 yani ngi ko sa ai di n minus 1 la khibni na m da di adu ga d ya ba d di 30 by m plus 1 excuse me 5 by 9 yare ko noi kana kana yeng comment am to piro dana yeng ba nga ngai kana yeng gen ti yeng kana sanang ka jam ai so we je mo tap pa ne ai ko adu itar si di ha si how was in side do mai na so mathak sidi m plus 1 la yani yare ko adu ko sipu inda di m plus 1 la plus 7 3r 21 210 yare ko sigyan ta howi ko no makha di si ju m plus 1 la yani adu sipu inda di m plus 1 adu ko plus 30m minus 30 yare ko equals to 5 by 9 adu sti kya tar ba si m plus 1 ka thane yare mathak sidi ka dor ba m plus 121 tare by makha sidi ka kya tar ba 31 plus 31 minus ngasai jo dum tas lai ja khang de 31 minus ngasai dum tas la por khui jo 31 minus 31m minus 29 equals to 5 by 9 right 5 by 9 5 by 9 so we call 5 by 9 city nang cross with 9m plus 121 the 9.91 is 9 9 to 18 91 is 9 10 1089 1089 equals to 5 5 1 is 5 5 3 are 15 m minus 29 da oh nga sai man da 29 da 5 no point 30 5 9 are 45 5 2 are 10 14 ai 4 pa je khar ga chumra pe jing bi ko yang ko hop jam lan kan bane 155 minus 155m minus 9m asom de kya da do 1089 plus 145 ai ko ada 1089 da 145 na 211 wai du ne ba 211 karam no karam no 211 wai du ne ja oh 211 2 kaya nga si kay nung dore ko ha 211 that was 9 to 18 9 to 18 19 1989 tar ni ko du tar de 1989 1989 tar do sume ko sa du tar de 19
1989 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗ 1989 ꯗ 145 ꯇꯤꯟꯖꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ 6 ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇꯦ 4 ꯇꯥꯔꯦ 14 ꯇꯥꯔꯦꯅ 9 ꯒ 5 ꯒꯗꯤ 14 ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 1 ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ 4 ꯒ 8 ꯒ ꯇꯤꯟꯖꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ 12 ꯁꯤꯒꯗꯤ 13 1 carry tore 9 10 11 1 carry tore aduga 2 2 1 3 4 adagi 155 ta gi kya khaidok tuba 9 khaidok tuba adoi tardi 15 dai 9 khaidok tardi 15 dai 9 khaidok tardi 6 4 146 146 m m gi value ji kya taraba dude 2134 by 146 also asi divide on change ko 21 21 2134 divided by 146 tuwe ngasi tuwe ko amuk su lale meo 221 ho je 211 ho ge tum na ba khoi da u sum saw lak ta 211 morning mom meo khole to 91 is 9 91 is 9 9 2 are 18 1899 ho ge to ba 1899 sini di sana as tramari pantara 2044 asi mong la le zara 2044 2044 daga duba 2044 2044 daga duba 2044 da 146 ni duba 2044 da divided by 146 14 dar fraction dar 14 anda answer da bari ona Aziki kano 1 amasung 31 ni marakta si question designing is antam dute 1 amasung 31 ni marakta nang masing kaya hapka da ge hai ka andam nang masing tra mari hapka ne ba 14 numbers to make it an AP such that the ratio of the 7 and the m minus 1 hai better the m ki value do 14 dagramina m minus 1 13 so that the ratio of 7 and the 13 number is 5:9 out. Yani go. Oops, ngasi je mai ju mutla ayu sono phra thungi ngasi de yadra. Ngasi jai kano aina topic maming ga di parallel kano na GP ju ta ke ngasi je asa taw lak ne do AP bu loi ngam dre ko. Chalo exercise kano de chalo ra. Hayeng da gi GP tak si kana yeng gen te yeng ge. यार को ज्ञान ताहो दो ब्रोस की तो ज्ञान ताहो न तो रोस नहीं आई था सोनो में तुम राइट सोई गिटार तुम पूरी सोई भी दुनिया में तो इसे यार लोचले कहीं वादा तेरे में खाई दा कोई ये प्लास्टिक की तोरस ज्ञान ताहो रे को Parba 12 ke 12 ke si chapter amal we chandu ne ya ko inverse trigonometric function ga si lo chandu ne previous year question du nei na du ne ang si di pa soi gare ai video jang si di mai jumut pa ai je loi
adagi computer ju update tawraga soi lo yadra ngasi daws as class 2 class 7:30 dal ngasi daw mayam je laptop so update taw yadra ko insang legra thiang eduna mai jong sale aduda mo adu software ju kano tawre hang ga sal leira aduda mo adui matakta mo aina mo lanjan leira tawise adagi gp ta ki tawni gp ta khongam dra okay see you in the next video